Ikaze kuri Ezobody aho tubagezaho inkomoko y'ibintu n'abantu batandukanye. Ezobody igarura mu buzima bw'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kubagezaho ijambo ryamamaye rivuga ngo I have a dream. Iyo bavuze I have a dream duhita wumva Martin Luther King. Martin Luther King Jr. yari muntu ki? Yari umuyobozi w'impirimbanyi w'uburenganzira bwa muntu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamenyekanye cyane kubera kurwanya ivangura n'akarengane byakorwaga ku baturage b'abirabura, guharanira uburinganire n'amahoro binyuze mu nzira z'amahoro. Arongera amenyekana muri ririya jambo yise I have a dream. Yavugiyemo icyifuzo cy'igihugu kirimo uburinganire ku bantu bose. Kandi Martin Luther King yari umupasiteri, yigishaga urukundo, amahoro n'ubutabera ari byo byazana impinduka z'ukuri. Ubuzima n'imibereho byaranze Luther. Martin Luther King Jr. yavutse ku itariki 15 Mutarama mu 1929, yitaba Imana ku itariki 4 z'ukwa kane mu 1968. Yahoze yitwa Michael Luther King Jr. ariko nyuma yaje guhindura izina rye ahinduka Martin. Sekuru yabaye umushumba w'itorero igihe kirekire ry'Ababatisita rya Ebenezer muri Atlanta. Akora mu 1914 kugera mu 1931. Martin Luther yize amashuri ye ya leta atandukanye muri Georgia. Atangira amashuri yisumbuye afite imyaka 15. Yabonye impamyabumenyi ya B.A. 1948 yakuye muri Morehouse College, ikigo cyihariye cy'abanegro cya Atlanta, aho se na sekuru bari bararangirije. Nyuma y'imyaka 3 yiga teolojiya muri seminari ya teolojiya ya Bosch muri Pennsylvania, aho yatorewe kuba perezida w'icyiciro kinini cy'abazungu. Yahawe impamyabumenyi ya B.D. mu 1951 hamwe n'ubusabane. Yatsindiye igloze. Yiyandikishije mu mashuri makuru muri kaminuza ya Boston, arangiza aho yari atuye afite docteur mu 1953. Ahabwa impamyabumenyi mu 1955 i Boston. Ni naho yahuriye na Loretta Scott, umukobwa wari ukiri muto wari ufite ubumenyi budasanzwe n'ubuhanga mu buhanzi. Baza kubana, babyarana abahungu 2 n'abakobwa 2. Martin Luther King mu 1954 yabaye umushumba w'itorero ry'Ababatisita rya Dexter Avenue, Montgomery muri Alabama. Buri gihe yabaga umuyobozi ukomeye mu burenganzira bwa muntu ku bagize ubwoko bwe. Icyo gihe King yari umwe mu bagize komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'igihugu riharanira iterambere ry'amabara. Umuryango uyobora ubwoko nk'ubwo mu gihugu yiteguye mu ntangiriro z'1955 kugira ngo yemere ubuyobozi bw'imyigaragambyo ya mbere ikomeye ya negro utagira urugomo muri Amerika. Ibihano bya Bis byasobanuye na Gunajan mu ijambo rye ryo kwerekana icyubahiro. Ibihano byamaze iminsi 382 kuva ku itariki 21 Ukuboza 1956, nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rumaze gutangaza ko binyuranyije n'amategeko. Asaba gutandukanya Bis, abanyanegro
n'abazungu batwaye bisi zingana muri iyi minsi yo kwamagana King yarafashwe, inzu ye iterwa ibisasu, yarahohotewe ku giti cye, ariko icyarimwe agaragara nk'umuyobozi wa Negro wo ku rwego rwa mbere. Iri jambo Negro twakomeje tugarukaho ni ijambo ryakoreshwaga ku birabura muri Amerika ndetse no mu Burayi, bakoraga bavuga ku birabura bakomoka muri Afurika. Ryari ijambo ribatesheje agaciro cyane. Ubu ngubu barisubiyemo bavuga African American. Mu 1957 kandi yatorewe kuba perezida w'inama y'abayobozi b'abakristo bo mu majyepfo. Umuryango watangiye gutanga ubuyobozi bushya bw'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ugenda wiyongera. Ibitekerezo by'uyu muryango yakuye mu bukristo. Tekinike yakoresheje yayikuye kuri Gandhi. Mu gihe cy'imyaka 11 hagati y'1957 n'1968, King yakoze urugendo rw'ibirometero birenga miliyoni 6 kandi avuga inshuro zirenga 25. Hagaragara ahantu hose habaye akarengane, imyigaragambyo n'ibikorwa. Kandi hagati aho yanditse ibitabo 5 muri iyi myaka. Yayoboye imyigaragambyo minini muri Alabama yashimishije isi yose. Itanga icyo yise ihuriro ry'umutimanama no gutera inkunga ibaruwa yanditswe na gereza ya Birmingham, Manifeste ya Revolution ya Negro. Yateguye ibinyabiziga muri Alabama kugira ngo biyandikishe muri Negro nk'abatora. Yayoboye urugendo rw'amahoro i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abantu 250,000. Yagejeje ijambo rye ngo mfite inzozi, I have a dream. Agira inama na John Kennedy maze yiyamamariza kuba perezida. Lyndon B. Johnson yatawe muri yombi inshuro 20, akubitwa inshuro 4. Yahawe impamyabumenyi 5 z'icyubahiro. Yahawe igihembo cy'umuntu w'umwaka n'ikinyamakuru Time mu 1963. Kandi ntiyabaye mu buyobozi bw'ikigereranyo cy'abirabura b'Abanyamerika gusa, ahubwo Martin Luther King yabaye umuntu w'isi. Mu myaka 35, Martin Luther King Jr. niwe musore muto wabonye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Amaze kumenyeshwa ko yatoranyijwe, yatangaje ko azahindura amafaranga y'igihembo cy'amadolari ku rwego rwo guteza imbere umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu. Ku mugoroba wo ku itariki 4 Mata 1968, ubwo yarahagaze kuri bariko y'icyumba cye cya moteri i Memphis muri leta ya Tennessee, aho yagombaga kuyobora urugendo rwo kwigaragambya, nibwo bahise bamurasa. Yari ari kuri iyo bariko yuzuye. Amasomo akomeye Luther yadusigiye ndetse yasigiye isi yose ni uburinganire n'uburenganzira bwa muntu. Abantu bose bafite agaciro kangana hatitawe ku ruhu, inkomoko cyangwa idini. Ubutwari bwo kuvuga ukuri, guharanira ukuri, bisaba gushira amanga no kwitanga niyo bitoroshye. Urukundo n'ubwiyunge. Urwango ntirurandura urwango, ahubwo urukundo rurandura urwango.
irindi somo ni icyizere cy'ejo hazaza. Iyo abantu bigoye guharanira impinduka nziza, ariko biba bishoboka ko bigerwaho. Murakoze.